na najvišem nivou u cijeloj narednom periodu, 5-6 godina. A svi znamo da je stravična konkurencija. Mi smo pokazali ne samo u individualnu, kakvi su naši igrači, sad smo pokazali i da u Davis Cupu da smo broj 1. Tako da eto, zaista hoću da izvestitam i mislim da smo obradovali sve Srbe širom sveta. Naravno, veliki dan za Srbiju, veliki dan za tenis u našoj zemlji. Uživajte u slavlju i još ćemo se čuti kasnije. Posle Bobe Živinovića, Novak Đoković za redu za zvištanje, svi će se oni izređati tamo. I Viktor Trojski sigurno, i Janko Tešarević. Da, Nenad Zimođić, nikako njega da zaboravimo. Nenad, koliko je samo dao ovom timu, a sve je to nekako organizovao Boba Živinović, on će sada Vladim Jaljević nešto reći. Bobo, sve ono što ste poželeli pre 2 meseca, posle te čuvene pobjede na Češima, ova će ipak biti istorijska. Pa kako ne, Srbija prvak sveta. Naši momci su tako odigrali fenomena, kako su se borili, da stvarno nemam reći da kažem i da sam ponosan što sam bio danas, jer su nam stvarno priuštili najveće zadovoljstvo koje čovjek može da dobije za nema ovako finale. Izuzetno ste uzbuđeni, niste imali nikakav problem sa frizurom, verovatno se nikad u životu niste tako ošišali, možda vojte. Ne, nisam se ošišao i drago mi je što sam se ošišao. Još jednom samo, što se tiče samog preokreta, šta mislite da je bio ključ, ne samo energija i samouverenost naših igrača, nego i publika? Ma, apsolutno, ja mislim, to je poenta što ovaj tim ima takve igrače koji svi mogu da izađu na teren i to se pokazalo ovim i polufinalu i u finalu i to je dobro. A šta reći za beogradsku publiku, šta reći za ovaj ambijent? Ne vidim, spektakl, zahvaljujem se beogradskoj publici koja je bila predivna, koja je bodrila naše igrače na ovaj pravi način. Malo sam uzbuđen zbog svega, ali razumete me, nije lako biti prvog sveta. Apsolutno, 4 heroja na čelu sa selektorom Obradovićem, njima pripade sve počasti, ali i vama sve zasluge za cijelu organizaciju. Što se tiče organizacije van terena, mislim da smo se maksimalno potrudili da napravimo stvarno velike spektakle, ali ovo je pobjeda igrača, ovo je njihova pobjeda koju su izveli na terenu. Uživajte cijelo nešto. Hvala. Novo uzvišenje, taj izjave svetskim televizijama, 35 zemalja je preuzelo direktan prenos iz Beogradske arene, direktan prenos u kome ste, siguran sam, uživali u ova 3 dana i u kome su vam preneli sve detalje koji su bili značajni u ova 3 dana. I isto to ćete moći da gledate kako u Davis Cup mečevima, tako i u mečevima Cup reprezentacije Srbije u naredne 4 godine, jer Radio Televizija Srbije ima ekskluzivno pravo prenosa mečeva u ova 2 takmičenja. Već nakon proslave titule može da se razmišlja o odbrani više, a nije nemoguće odraniti je, jer zna se ko su rivali naredne godine, međutim siguran sam da u ovom trenutku ne razmišljaju previše ili ne razmišljaju uopšte o rivalima naredne godine reprezentativci Srbije. Pomenut ću samo da je Indija prvi rival u narednoj sezoni, ali ima mnogo vremena do 4. marta naredne godine. Svetlana Danilović ima svog gosta, njoj je prepušta mikrofon. Miloše, sada me Darko Mađarovski, Darko, dužili smo se i u prethodnim kolima imali smo sreće, evo sada da rezimiramo sve ono što smo videli u areni. Prvo bih želao da čestitam momcima na fenomen.